karena rencananya Hah? Ya sekarang kita dijemput juga guys sama mobilnya. Bang, ini barang bang. Bela-belain ke Banda Aceh guys, karena kita mau flight besok pagi itu jam 8 pagi guys. Ini apa namanya, di sini guys, di terminal itu loket pada tutup semua guys ya, loket pada tutup semua karena masih kondisi suasana lebaran pertama guys. Jadi kita langsung mau menuju Banda Aceh guys ya, karena tadi di loket memang tutup. Jadi guys, ada yang sedih guys. Guys, kita sudah berada di Bandara Sultan Iskandar Muda, Kota Banda Aceh guys. Dan kita tadi sudah tiba di sini sekitar pukul 3 dini hari, dan sekarang itu sudah pukul 5 guys. Itu sudah dikumandang azan subuh ya untuk kawasan Kota Banda Aceh. Untuk azan sudah dikumandangkan guys.
Guys, sudah kumandang azan subuh guys, bentar lagi kita mau sholat. Ini mata kita memang belum tidur sama sekali ya guys ya, sudah coba untuk tidur tapi ya tadi tetap nggak bisa terpejam gitu guys. Tadi kita bergerak dari kota Melabu itu sekitar jam 10 malam dan baru tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu jam 3 guys. Nah ini sudah jam 5 ya, sudah waktunya sholat subuh untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya. Ini Humaira juga lagi ini guys, lagi ganti popoknya ya kan. Jadi kita juga lagi mau check in guys, dan sholat subuh. Selanjutnya kita nanti bakal masuk ke pesawat Air Asia guys. Doain ya, semoga kita selamat sampai tempat tujuan guys, karena ini pagi banget ya, masih ngantuk, masih luar biasa ngantuk loh guys ya kan. Ngantuk plus capek ya karena naik mobil tadi guys. Waduh, terasa badan penat-penat gitu, enak kayak ditusuk atau diinjak. Aduh enak banget, jadi pengen tidur gitu. Guys, melelahkan sekali. Semalam mulai jam berapa ya, pokoknya capek banget. Guys, itu kita udah pas, udah cek imigrasi juga, jadi kita tinggal tunggu keberangkatan ya guys ya. Guys, akhirnya kita terbang guys. Ini Humaira, ini Komanda guys. Ini kita terbang ke pesawatnya. May we remind you that this is a non-smoking flight. Smoking is forbidden anywhere on the aircraft, including the toilets and in the aisles. Smoking in the toilets will trigger an alarm and may result in a fine. Thank you for your cooperation. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan kami mengingatkan anda bahawa merokok adalah dilarang sama sekali di dalam penerbangan ini, termasuk tandas dan juga lorong tengah pesawat. Merokok di dalam tandas akan menyebabkan penggera kebakaran berbunyi dan anda boleh didakwa. Terima kasih di atas kerjasama anda. Para tamu yang terhormat, kami ingin mengingatkan kepada anda bahawa penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok. Maka merokok adalah dilarang di semua tempat. Di atas kerjasama anda.
Assalamualaikum and good morning dear guests. Welcome aboard Asia Flight AK42214 Kuala Lumpur, Malaysia. The commander of this flight is Captain Shoki, assisted by First Officer Afik, and I'm your senior cabin crew, Asim Juyan. With me in the cabin for your safety and comfort, cabin crew Arman, cabin crew Hidayat, and cabin crew Asro. This flight will take 1 hour and 46 minutes. Please put your seat upright, ensure your seatbelt is Ini betul lah, securely Bing. fastened. HP betul. Stop by your Ini aja belah, vehicles ini, and ini. window shades fully open. The usage of electronic devices on flight mode is not allowed during taxiing out for departure. Mobile phone, tablets and e-readers on flight mode may only use after takeoff when the SIPL sign is switched off. Due to frequency transmitting devices must remain switched off at all times. Laptop must be stored during taxiing and takeoff. Smoking and vaping are strictly prohibited. E-cigarettes are to be switched off and batteries removed. The charging and usage of e-cigarettes are strictly prohibited. Dear guests, please keep an eye on your personal belongings. If you see anything unusual, please identify to any cabin crew. And thank you so much for your continuous support. We are still world's best low-cost airline for 14th time running. So sit back, relax, and enjoy the flight. Thank you. Enggak tugas hari ini. Oh, tugas kayak ini lagi free. Passenger lagi free ya. Enjoy your holiday. This is flight to go KL. Okay. Masih. Ada naik pesawat ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Di mana kami ada akan saja? menunjukkan ciri-ciri keselamatan yang terdapat di dalam pesawat ini. Oleh kerana keselamatan anda adalah keutamaan kami dan atur cara keselamatan ini mungkin berbeza dari pesawat yang lain. Sila beri perhatian yang penuh kepada anak-anak kapal di hadapan kabin. Ini tali keledar anda. Guys, ini kita mau flight ke KL. Kita menggunakan Air Asia, guys. Jadi ini kapal terbang crew be seated for takeoff. lagi cari haluan-haluan gitu, guys.
guys, sebentar lagi kita mau landing, tapi Humera masih. Umi gimana Mi? Masih oke? Masih oke. For flying with us and choosing AirAsia as ready in Kuala Lumpur. If you have not already, download our AirAsia Move app to check out the best deals on flights, tickets, and rides. If you need a ride home, please use the AirAsia ride code PAKERIDE to get 5 ringgit off on AirAsia rides. Thank you. Dear guys, Alhamdulillah, we have just landed Kuala Lumpur International Airport, Terminal 2. The local time now is 40 minutes past 10 in the morning. And for your information, there is 1 hour ahead than.
What you feel? Happy. What about you? Pemirsa nggak mau pulang. Puas. Puas sekarang. Puas. Ini keluar nih. Keluar enggak? Ini keluar sini ya. Coba lihat. Waktu kalau nanti immigration masih ke depan lagi, Beb. Beb. Di depan lagi. Ini kita makan. Iya. Makan aja dulu. Yes. Merah. Terus ini, Mi. Please waiting here. I'm go there. Okay. Guys, ini pesawat, guys. Bentar. Adik. Di sini, cepat. Nah, kayak gini, nanti baru muncul kayak tuh. Dadah Umi nak. Dadah. Iya.
penjemputan Grab biasanya dibawa? Oke. Ini Mak. Oke, terus kasih pas oke. Ya. Rp1 berapa rupiah sekarang? Oh gitu. Pak dua, Pak ribu. Yuk, ke bawah. Itu lebihnya. Emang ada? Apa beli dulu Mas? Hah? Belum kasih? Hah? Uangnya belum? Cekin dulu. Tuh uangnya. Ke bawah berarti tingkat Grabnya di bawah. Di sebelah sini nggak rupanya nggak boleh pick up ya. Oh, thank you ya. Yuk, cepat Beb. Nanti kita makan waktu nih. Ya, ini